Kada sam se danas u lokalitetu zvanom Konđilo u općini Visoku vratio sa terena u vozilo, čekalo me prijatno iznenađenje. Pogledajte. Prozor je ostao malo otvoren. Evo pogledajte ko je ušetao. Moju. Maleni, maleni, maleni. Hat, 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 hat. Hat, hat, hat. Imamo majka cvrkuće u blizini. Sad ćemo ga spustiti ovdje u ovu sunčanu stranu i vjerovatno će ga naći. Ajde. Ajde maleni. Ajde. 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 Ćao, čao. Pustio sam ga ovdje u ovu sunčanu stranu, međutim ubrzo je prhnuo i odletio na ovo drvo gdje osluškuje cvrkut majke koja oblijeće okolo. Nije propustio međutim priliku da se uneredi na moje pantule. Ali hajde, nema veze, sad ćemo to malo oprati.